Uba Sanbor Shulai, MLA ke Bharatiya Janata Party, BJP na South Shillong, uba Dairu Menteri ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance, MDA, loang bagi Jila Meghalaya, kamdai kum ke West Bengal, bagi cingkular penterikam ke All India Trinamool Congress, AITC, yang kecingirap pisah hadin ke election MLA Arjar Fulai, lingba ke Maikat berkewikat, kanam dan cingkata AA hagi election hagi Jila. Loang bagi datang ke kampen bi election, bu cingkeli syai gijak kecingirap hagi sansnem baladem. Halo kecing syak kedua bagi BJP kadai ke Parti Persyak Kristan ubah Sanbor loang bagi mi tangah syuagi election bat kamdan ni Meghalaya bakin ong basyak kenyot ben ha kecing nyam. Kai ba kecing ijo pi gumno yalam BJP ha bedai bagi penterikam juga TMC kular penterikam itu ke Maikat bat itu gini kam kai sudah kam election. Ulah dengan Aisyah lah, ulah dengan gaya kebukulan mu Aisyah tu suatu election. Sansnem bija aja lah. Lajar election pun naik di lob card, di week card, di mi card, di card, di kam tak sudah itu. Tu pajba ulah dengan suatu. Mereka ni itu kam tak dengan TMC. Karena mereka Bengal. Bila tak sebengal. Buat apa Meghalaya kita ba kita men sakau kita numpediang mi gini kita kular top ki story becut tahu percaya ke BJP nre apa Meghalaya state jungi kita ba kita saki kita ba don kum kita dia mentah ya so sepogo hati pinron keno apa selong ni hangne ki Kristan ni hangne ki pro Kristan ni hangne larja ka kano ya ki dei mangi ki banwan ban yada ki ngale ku BJP bi de ngaklan bor ban yada tang le ngale hajing tia modi hajing hang modi ngale ban yasat tu pia tieng le wan bro hat dan pi kwa ka roi kapar jit ai bi yangi live ai tang live going in china me sarkar pensan sedem kalong tele pi kwa apa dia pinsu ya jitin pinsu ya ki surok song apa surok tia apa surok takabut la de pi ai di parti pin mak kaju pin amat pin umlat nang ada jing kaju tengah ya khot awe re ki pa tang slong de Meghalaya baru ada election ya nyon let BJP ailat sansdem sampai ngin le kumna Uni-unang ilam ke BJP loang bagi wegi Jala ke North East kila priangi ke BJP balasaki ke cingkiu roi kapar berkenturu ki pajba ke Jala Meghalaya ban ailat ke BJP hakani ke election ban ke BJP hakan ke sansdem pemerintah berhapok dengan sansdem kelai ya ke jing terikam jongka BJP histrup jongkari India apa ke jing alam jong Narendra Modi ji kum Prime Minister ke ekonomi ke kio ki jet ki babun kum banyo puitli tam ki skim la launch ki pajba la yo ji betul bat pendale cedu nongru sejak batang ya TV padi iru nrai ya ketemu Modi latip bat kejingkran Persya ya ka BJP Kim accept so ki paiba abo Meghalaya marba kai ka baki pensoi ki party swaswa election ki jukran Persya ya ka BJP ki kerenta por election ada election bagi kedua belang ke BJP ba kita ni ki paiba la di start nam tadi ban ai lat ba ya ka BJP kumbalong hiwi di state Penpet apa Assam kat no ki samla samhoi glayo kam sarkar norba ki start banjit ke BJP ke ban dia ke bor selisara ini ke development ka tu ke umbar ngap ka tu ki samla samhoi menta mendai begini ya hagin ki BJP ruling state mendai bagi samla ke lebe ki liwat ya kam ke liwat ki samla BJP galong tapi apa baik Manipur pekan development yo kami ajam dah lebih yang hagino ki kamparo nama bagi start jit ke BJP pinle cepo Arunachal saya Arunachal mensuah ke ba
Dang sadin mah. Saya karun arsal mentan malam start jet ke BJP. Kila yo ala roban yo mau MP yang ki ku sar kiran riu la yo long union start. Kata ke development di start. Tidak pipe apa Tripura ro BJP. Saya ke Tripura munsuan. Apa ke CPI ruling mental lakio. Kila suku ki ada BJP mental tengah apa katu ada sedempai lakio. Pipe warga warna nakalan kendai beberapa persen ke Kristen. Pro Kristen juga kendai beberapa persen apa nakalan. Nere hakana election bola dem kadar mut ki ay BJP kum belum mentah ke BJP kaya lam ke sarkar apa asa apa nakalan mentah ulama ya karo kapan isamla saboy lo yo kam sarkar. Japo Mizoram ru dang mentan ru benai dang dep ka diskonsil ha Mizoram. Nakarap san sit wai kan san sit ke BJP sensar ke BJP apa Mizoram ru kendai berapa persen Kristen kila subtu start di pencingai Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela